Perezida Samia Suluh Hassan wa Tanzania uherutse kurahira akarahira mu bihe bitari byoroshye urubyiruko rwa Tanzania rurimo rumwamaganira ku mihanda n'ibye byose yubakishije mu gihugu babitwika ibindi bakabisenya bikomeye cyane. Samia Suluh Hassan umugore umwe rukumbi utegetse Tanzania kuva yahabwa ubwigenge mu 1961. Ubusanzwe uyu mugore ni inshuti ikomeye cyane y'u Rwanda n'abanyarwanda ndetse na Perezida Paul Kagame. Ubyumve neza ko mu mwaka wa 2021 ubwo Perezida Samia Suluh wa Tanzania yari agifata ubutegetsi by'inzibacyuho nyuma y'urupfu rwahoze ari Perezida John Pombe Magufuli. Icyo gihe Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yahise ageza ubutumire bwo gusura u Rwanda kuri Samia Suluh wa Tanzania wari Perezida mushya icyo gihe. Maze Samia Suluh Hassan aza kugira uruzinduko rw'iminsi 2 mu Rwanda, rukaba rwari uruzinduko rwari rugamije kunoza umubano w'ibihugu byombi u Rwanda na Tanzania. Aba perezida bombi basinye amasezerano y'ubufatanye mu by'ikoranabuhanga, uburezi, abinjira n'abasohoka hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ibijyanye n'ubuvuzi. Ibyo baganiriye icyo gihe bisa nk'ibyagizwe ibanga kuko baganiriye mu muhezo, nta gutobora kwabayeho ngo bavuge bivuye imuzi ibyo baganiriyeho. Ibi byumvikanisha ko ubwo butumire bwa Samia Suluh Hassan mu Rwanda bushobora kuba bwari bufite ikindi kintu runaka bwari bugamije kitabashije kumenyekana. Icyakora nyuma y'ibyo biganiro bagiranye hari icyo batangarije itangazamakuru. Ni ibiki byagenze bite? Muhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Ntugikwiye guhangayikishwa n'ibicuruzwa cyangwa imitungo yawe ufite ubwoba ko yakwibwa, cyangwa ngo uhangayikishwe n'ibintu byawe byaguhenze cyane byibwe, kuko kwa muganga Bahati isibye umuti urinda abajura anagaruza ibyibwe na nyiri kubyiba nawe akamenyekana. Uyu muganga ku kibazo cy'amarozi y'ubwoko bwose arebaho gusa, kuko iyo yakikoreyemo amarozi arahunga. Ni igisubizo cyiza ku muntu wese wikekaho inyatsi ku buryo amafaranga yose akozeho amuca mu myanya y'intoki mu buryo budasobanutse, cyangwa ntagire guhirwa muri buri kintu cyose akoze. Kuri wabuze umukunzi wo kurushinga, urubyaro cyangwa akazi, ufite uwakwambuye cyangwa wakuririye amafaranga, abafitanye amakimbirane mu miryango n'abakekana wo gucana inyuma, nta gushidikanya indwara zose z'amarozi n'iziyashamikiyeho zose na hantu uzazivuriza ngo zikire nk'uko ubyifuza nko kwa muganga Bahati. Muhamagara aka kanya arakwakira neza, anagutega amatwi, anaguha umuti ukwiye ikibazo cyawe. Nimero ye ni 0782 37 58 49. Excellency President Kagame, may we invite you to deliver your remarks. Excellency, Madam Samia Suluh Hassan, President of the United Republic of Tanzania, my sister, we are honored to welcome you and your delegation. Nyakubahwa Madame Samia Suluh Hassan, Perezida wa Tanzania, mushiki wanjye, twishimiye kukwakira we nabo muri kumwe hano mu Rwanda. Our strong historical ties u Rwanda na Tanzania bisangira ibirenze umupaka gusa. Igihango gikomeye dufitanye cy'amateka n'ubushake duhuriyeho bwo gutanga ibyiza ku baturage bacu nibyo byakomeje kuba izingiro ry'ubufatanye bwacu uyu munsi. With the signing of these agreements, we are committed to ensuring that this visit leads to tangible results and gives renewed momentum to our bilateral relationship. This also gives. Mu gushyira umukono rero kuri amasezerano mashya, tugaragaje ko twiyemeje guhindura uruzinduko mw'ibintu bya nyabyo bifatika kandi byiza. Ibi bizaha imbaraga nshya umubano wacu mwiza kandi bigafasha imishinga yacu ikomeye cyane. Imishinga izungura ibihugu byacu byombi irimo nka gari ya moshi ya standard gauge, ibijyanye n'itunganya ry'umusaruro ukomoka ku mata, ibyambu n'ingendo hagati y'ibihugu. Rwanda stands ready to work closely with our brothers and sisters in Tanzania in the context of the East African community
and beyond. U Rwanda rwiteguye gukomeza gukorana bya hafi na Tanzania haba mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC East African Community ndetse no hanze yawo kugira ngo rufashe ibihugu byacu byombi n'akarere muri rusange gukuraho vuba icyorezo cya COVID-19. Mwibutsa icyo gihe COVID-19 yari tarashiraho burundu. Our region faces can only be addressed through unwavering solidarity and seizing the opportunities for mutually beneficial. Imbogamizi ziri mu karere kacu zishobora gukemuka ari uko dukomeje kunga ubumwe kandi tugakoresha neza amahirwe dufitiye akamaro twese. Nyakubahwa Perezida, negereje gukomeza gukorana nawe mu rugendo rwo kubaka umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ukomeye kandi uteye imbere. Once again, I thank you for the honor of this visit which ati kandi rwose nongeye kugushimira kubw'uru ruzinduko. Abanyarwanda bishimiye kubona ibyo biba uyu munsi. Madame Perezida, nawe wafata umwanya maze mukagira ibyo mutugezaho. Murakoze cyane. Madam President, you may take the podium for your word. Thank you. Asante Mheshimiwa Raisi. Mheshimiwa Raisi Paul Kagame wa Jamhuri ya Rwanda, waheshimiwa mawaziri mliopo kutoka Rwanda na Tanzania, viongozi mbalimbali wa serikali mliopo hapa, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, habari za mchana. Amesha yasema kakaangu Mheshimiwa Paul Kagame, kwa nami nitasema machache sana. Kwa mara nyingine napenda nishukuru kaka yangu Rais Kagame kwa kunialika kuja Rwanda. Hii ni heshima kubwa kwetu. Inatuonesha kwamba Rwanda yuko karibu na Tanzania na Tanzania yuko karibu na Rwanda. Napenda pia nitumie fursa hii kwa niaba ya serikali na Watanzania wote kurudi kutoa salamu za pole kwako wewe Mheshimiwa Rais, lakini pamoja na serikali na wananchi wa Rwanda kufuatia janga la tetemeko lililotokea mwezi Mei na kusababisha madhara kidogo. Vile vile narudia kutoa shukrani zangu. Munsha make icyo gihe Perezida Samia Suluh Hassan yagize ati, Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, namwe bashyitsi b'abanyacyubahiro, ndabashimiye cyane kubwo kuduha ikaze. Ati u Rwanda rwabaye nk'urugo rwacu rwa kabiri kuva twahagera. Tanzania n'u Rwanda bifitanye umubano ukomeye cyane ushingiye ku mateka, none ubu dufite amahirwe akomeye yo kubakira kuri ubwo bucuti no gukomeza kwagura ubwo bucuti bwacu dufitanye. Turashaka gukorera hamwe mu nzego nyinshi zirimo ubucuruzi, ibikorwa remezo, ishoramari, ubukerarugendo n'ibindi. Ni inzira iri imbere yuzuye icyizere, ariko kandi n'ibibazo n'ibyabura. Tugomba gukomeza kunga ubumwe kandi tugakorera hamwe niba akarere kacu gashaka gutera imbere nyakuri. Twese hamwe dushobora gufasha abaturage bacu mu kurema imirimo myinshi mishya, bishobora kandi kunyura mu kunoza uburyo bwo gutwara ibintu n'abantu, guteza imbere itunganywa ry'amata n'umusaruro yakomokaho n'indi mirimo. Uhusiano baina mataifa umejikita zaidi kwenye masuala ya kiuchumi, ndetse no mu kwemeza neza ko inyungu z'iterambere zimenyekana mu buryo bwagutse. Niyemeje gukomeza ubufatanye bwacu mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba ndetse no hanze yawo. Nanone kandi nongeye kubashimira ku buryo mwatwakiriye, kandi negerezanyije amatsiko ibintu bihebuje tuzakorera hamwe. Kwamba Tanzania na Rwanda tuko kwenye biashara, tuko kwenye uwekezaji, na uhusiano mzuri tulionao, bado kuna fursa nyingi tunazoweza kuzitumia ili kukuza biashara na uwekezaji kwa faida ya pande zote mbili.
Lakini tulizungumzia pia masuala ya ushirikiano kwenye mambo ya tehama. Kama mnavyojua, Tanzania tuna mkongo ambao tumeusambaza katika nchi jirani na Rwanda wanatumia, na leo tumesaini hapa makubaliano kwamba tunaendelea kuweka uhusiano mzuri mkubwa kwenye matumizi ya tehama, na niwapongeze Rwanda, mko mbele yetu na sisi tuko tayari kuja kujifunza kwenu. Lakini kuna mambo yaliyoingia sasa hivi ya COVID, nayo tuliyazungumza kwa mapana yake, na tumeweka mikakati ya kushirikiana kupitia kituo chetu cha Rusumo kwenye mpaka, lakini pia katika mambo kama tulivyosaini mambo ya madawa na mambo mengine, tuko tayari kushirikiana. Kwa ujumla tumekubaliana kuendeleza ushirikiano uliopo ambao ni ushirikiano wa kihistoria na ushirikiano wa kindugu. Asanteni sana. Thank you, Madam President. Waheshimiwa, na washukuru sana kwa kuwa nasi leo hii. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, tunakutakia wewe na ujumbe wako kila laheri kwa ziara zenu Rwanda. Asante. Asante. Asante sana. Our session has come to an end. Ladies and gentlemen, let's please stay in our seats as the heads of state depart. Nuko byagenze. Ahubwo umva nkubwira kana. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.